Treba da postoji taj spoljašnji izgled, kako šerijat traži od nas, ali isto tako treba voditi računa o svome srcu, o njegovoj čistoći. Zato dobro vodimo računa. Čuvajmo se dugih nada. Nemojmo misliti da ćemo živjeti i živjeti. Omladina umire. Oni koji umiru jesu omladina. Rijetki su starci koji umiru. Zašto? Zato što ne dođu u te godine. Omladina umire. Nemojmo misliti da ćemo doživjeti i doživjeti. Zato kaže Allahov poslanik alejhi salatu selam, nemoj se plaho vezati za dunjalu, budi poput stranca ili putnika prolaznika. Primjer, kaže, mene i dunjaluka je poput konjanika. Svrati malo pod hlad, odmorim i idem. Svrati malo na dunjaluka, idem ka ahiretu. Svratim na dunjaluk, uzmem što mi treba, idem. Pa bi Abdullah ibn Omer govorio, kada osvaneš nemoj očekivati da ćeš zanoćiti i kada zanoćiš nemoj očekivati da ćeš osvanuti od svoga života.